Hakuhishi migirire ukuma riria kiama kia DCP kia ruguririo ciiko cia guthagathagia atongoria kiama-ini giki ni ikoretwo ikionekana umuthi Malala akiagagio ni borithi ari kaunti-ini ya Kakamega. Malala auma anyitwo ugeni muciini thutha wake kuamurwo ta munini wa mutongoria wa kiama kia DCP no mihang'o ino ya tharara thutha wa maabitha a borithi kuhuthira ndogo ya kuruta maithori kuharagania muingi uria ukwiyumiritie. Nĩũndũ cũngĩrĩirie biacara kũrũgama kwa ihinda, Malala agiũkĩrĩra thirikari ni kuhuthira borithi kwagarara ihoto cia mwena wa mung'ethanĩro. Mimi nashangaa kwa nini polisi wanatumika kulipiga na kupiga watu ambao hawapendi serikali ama wanaenda against serikali. Tungependa kusema we shall not fear, we shall continue fighting for our people and we shall liberate this country. Na wakinyĩrĩirie kiama kia DCP ni kĩarĩire mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ gĩakũra mũingĩ wa Western kuma mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera, akĩũria atongoria thirikari-inĩ matee wendi wa mũingĩ. Mimi kama deputy leader of the DCP party nimesema hii ndio mwanzo ya kukomboa watu wa mkoa wa Magharibi. Mumeona mara kwa mara tumetumika vibaya, kwamba tumeingia kwa vyama ambazo zinauza watu wetu. Leo hii mimi mwenyewe nimeamua niingie kwa chama ambacho mimi mwenyewe nimeunda na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Senator wa Nyandarua John Methu ni gatagatĩ ka atongoria arĩa mauma hamwe na Malala, urugari wa kĩũteti ũkĩonekana gwakĩrĩria mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Najua vizuri sana tumekuwa na opposition katika nchi hii. Raila Odinga amenunuliwa, ameingia katika serikali. Ruto is buying every dissenting voice and we are saying that sisi tutaendelea kukaa na wananchi. Ngĩribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mumbi Wachege.